হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি মানে কিবা এটা ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু মানে কিবা এটা ফোন এটা ল'ম আৰু আজি আমাৰ দাদা 80,000 का ফোন ল'ব আৰু ইউটিউবৰ পইচাই ফাৰ্ষ্ট ফোন ল'ম আৰু আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, ইমান ছাপোৰ্ট দিছে, তাৰ কাৰণে মই আজি আইফোন ল'বলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁগৈ আৰু আইফোন 13 ডাইৰেক্ট 13টো ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। চাই লওঁগৈ গৈ পেলাই কি হয় আৰু। তো আমি এতিয়া ওলাই যাম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। मेरा आज सुबह 1K हुआ है। আমি ওলাই গৈছোঁ আৰু বাটৰ দৰাৰ কাৰণে চলাই আছে আমাৰ পৱন দাই। গৈ আছোঁ আৰু পাই মেলি মোবাইল ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ চকুত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি আহি পেলাই বান্দৰদোৱা পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে মোবাইল ল'ম আৰু ৰখি আছোঁ। এতিয়া লগৰ দুজন আহি আছে, চিনি পাইছে আমাৰ দাদাকেইজন আহি আছে, তেওঁলোকলৈ ৰখি আছোঁ। তেওঁলোকে ক'ত লৈ যায়, এতিয়া ক'ৰ পৰা মোবাইল লওঁ আৰু চাই লওঁ। আহি লওক তেহেঁতি। ভিডিঅ'টো চাই থকা আপুনি লাইক কমেণ্ট চব কৰি দিয়া। ফাইনেলি চিনু আৰু দেৱাশিস পাই গ'ল। চাওক চিনু ফাইনেলি পাই গ'লি আৰু সিহঁতৰ বোলে ইয়াত বোলে বহুত ভাল বোলে মানে চিনাকি আছে আৰু ডন বোলে আইফোন আজি পইচা নাই ক'ত আইফোন তেনেকৈ নক'ব মই কি দিছোঁ মাক আজি। ঠিক আছে, লৈ লওঁগৈ ফাৰ্ষ্টত গৈ পেলাই। বলো ফাইনেলি পাইছোঁ আৰু কালার कौन सा देगा? কোনো কালাৰটো बहुत ना लगे, बहुत ना लगे কি নাম দিয়ে ना सर, बहुत वाइट नहीं चाहिए ना। व्हाइट मत लो, कौन सा लेगा कलर? ब्लू नहीं तो ब्लू ले लो। ये ब्लू ही देख लो क्या? हाँ ब्लू देखिए। इसको एक बार पूछ लो। ব্লু ঠিক আছে, ঠিক আছে ব্লু ঠিক আছে। गाइस ब्लू कलर पसंद क्या है? अनबॉक्सिंग करेगा, खुद कर लो। हमको तुम्हारा 71 71 डिस्काउंट लगा देना 79,900 আছে 71,000 टेम्पार कवर लो टेम्पर कवर लगा दी। आप नहीं खोलेगा? आप खोलो, आप खोलो। वाह, तो गाइस अभी ये फ़ोन अनबॉक्स कर रहा है। यार खुशी कैसा लग रहा है फीलिंग? ভালটো লাগবই। ओहो, उसका पेपर को हटा लो। यस, फाइनली गाइस तो फाइनली गाइस आईफोन 13 सेटिंग तो करी इस तो ब्रो कितना फील हो जाए वर्तमान ফিলটো ভাল লাগবই আৰু নিজৰ ইনকামত ল'লে মজাটো বেলেগ ন। এইটো আমাৰ দেৱাশিস। এটা আমাৰ ববন মেগী। चलो बताओ अभी कुछ। ঠিক क्या बोलेगा आप? खुशी से कुछ बात नहीं निकल। गाइस मोबाइल भी आ गया अभी कलर तो मजा ब्लॉग लगेगा। तो अभी कलरটো मजा লাগিছে। कैसी लगी ना। सो गाइस इसने ब्लू वाला कलर लिया है। और क्या क्या एसेसरीज क्या क्या है दिखा दो। एसेसरीज में ये एक केबल आता है लाइटनिंग वाला और एडाप्टर अलग से खरीदो और एक किडनी बिक्री करो, फिर चार्जर भी ले लो। বিক্রি करके आया ना। एक तो बिक्री कर दिया इसमें। गाइस हमने ये लेने में एक कितनी बिक्री किया था। চাৰ্জাৰটো ল'ব লাগিব না একচুৱেলি। एडाप्टर एडाप्टर और यहाँ पे अभी मोबाइल सेटअप हो रहा है। आईफोन भिखारी हो गया। ये आईफोन नंगा हो गया। आईफोन का मालिक को दे रहा है ये वीडियो डेडिकेटेड। कितने भी एक चला गया, एक कितने भी चला गया, एक कितने खोल के लाया अभी और दूसरा भी खोलना है। भैया को भी देखो तो भैया ना भी तो ये भैया है फोन देने वाला। हाय बोल दो भैया एक बार। डार्क देगा ना लाइट देगा डार्क डार्क अच्छा लगे। तो देखो फोन आ ही गया इसका भी। हेलो रियाज, ओए आईफोन ले आईफोन, ओए आईफोन 13 ए मोइन ओए ब्यूटीफुल ले ब्यूटीफुल। तो गाइस ये रहा आईफोन 13 पार्टी टीम मस्त लग रहा है ब्लू कलर में। काले पार्टी पाइजे भाई तो लोया सो वाह सेक्सी लग रहा है। टेम्पर लगा क्या फील आता है ना। क्या मस्त फील आ रहा है गाइस, बता नहीं सक रहा तुम्हें, एकदम सेक्सी लग रहा है। हमको भी ले लेने का मन कर लिया अभी।
हाँ क्या सेक्सी लग रहा है তো এইটো ভিডিঅ' 13ত বনাই আছোঁ আৰু এইবিলাক লৈ লৈছোঁ পুৰা চাৰ্জাৰ টাৰ্জাৰ লৈ মেলি এতিয়া আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি হ'ব আৰু অকণমান ললিপপ খাই বোলে খুৱাই দিম B-boys अभी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ओए B-boys हेलो तो अभी हम लोग इधर में ऐसे तो अभी हम लोग इधर में ऐसे तो अभी हम लोग गुवाहाटी हम लोग इधर गुवाहाटी তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে খতম কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত পুৰা হেভিকৈ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিলোঁ বহুত কিবা কিবি খোৱালোঁ কি ভাল পাৰ্টি খুলিছা সেইটো চা ঐ গাইছ এইটো খোৱালে চক এইটো বোলে পাৰ্টি বোলে গাইছ আমাৰ পেট ফুল হৈ গ'ল আৰু ঠিক আছে মই কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ মানুহে খাই বৈ নাম নলয় ন তেনেকুৱা মানুহ আছে আজিকালি আমাক খাই কেনে মানে একদম পেট চেট ফুলি গৈছে খাই পাত পলা মানুহ আজিকালি পৃথিৱীত বহুত আছে আপোনালোকেতো গম পায় এইটো কথা এইটো ভাবি চিন্তি লাভ নাই তো মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত টকাই লৈছোঁ ঘণ্টা ইউটিউবৰ পৰা টকা পোৱা নাই আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে টকা পাম না ভিডিঅ'ত ভিউজ পাওঁ না কিবা পাওঁ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে তো এনেকৈ অলপ ছাপোৰ্ট কৰক তেতিয়া মই আৰু কিবা ল'ব পাৰিম কমচে কম তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে খতম কৰি দিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে বহুত ধামাকা মানে ব্লগ ভিডিঅ' আহি আছে 3টা পাৰ্ট আহিব প্ৰথম আমি শিৱসাগৰ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যাম তাৰপিছত শিৱসাগৰ যাম তাৰপিছত আহি পেলাই আৰু আৰু এটা ব্লগ হ'ব লাষ্ট 3টা ব্লগ বনিব আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাওক এনেকৈ ভিডিঅ' চাই যাওক মৰম দি যাওক নিদিয়ে বাৰু তথাপিতো কথাটো কৈ দিছোঁ তো আজিলৈ বাই